your best YouTube channel. Yeah, yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. Why media? Yeah, 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 yeah. Why media? Yeah, 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 yeah. Why media? Your best YouTube channel. Yeah, yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. Why media? Kitisa mwamani okubanga muli kwa why media mwebale kutuwagira nga mbona mbozi ife bambi ku YouTube. Charaba yakaba kali ku subscribing to go ahead and subscribe, like and share our videos. Ngawe muli kumbona ndiri yano kugula ku mmere kutwalira ku omukyala Namukobe Ruth awiche yeweire twabaletere embozi eyo mukyala mu district ye Mayuge Namukobe Ruth ngono yalwala era nga amazi n'obulwaire kumala emyaka 16 wabula nga azabuyambi bwabona. Ekyasinga okugema ku bantu n'okuboneka nti waire ono mulwaire wakawazira mmere twamwagala nga ekyokulya wazira era nga olwisa asulira nga taliire era nga twajja okubona nga ebiseera ebindi bali abifenefene kwerondeza bwerondereza bityo era oluvannyuma olwa okutaako emboozi ye eri abavayo batuwa ku buyambi obwemere okutwalirako ku omukyalo ono Namukobe Ruth era nga tuli wano kugula ku mmere tubatwalireko tuli kubagwirako ku omutyere tuli kubagwirako ku n'akawunga oba oliawo n'ebintu ebindi bye tunaasobola okusinziira ku bajeti yaife era ntwala omukisa guno okwebaza abaabona abeefiiza ke balinako baatuwa okuyamba abantu bano bakabuke nti mujje omaiso Katonda abayirizeewo era twasaba n'abantu abandi nti mujje omaiso n'okuyamba abantu bano wali tuli kumutwalira emmere wabula obwidandabe bukaali bunafu azira bwidandabe nga akasente tuzira so webanga eriyooko obuyambi bwabwe bwosobola okutuyambako okwo naddala ku luuyi lw'omukyalo ono Namukobe Jane eyakwama waka nga bamusula busule bambi osobola okutuyamba nga wemba kubye ndi Yazid Yolisigira akali ku subscribing, please go ahead and subscribe, like and share our videos mutweyungeku nga tujja mu bitundu ebyega mulongo emayuge okutwalira Namukobe Jane emere eno. Kadondo, Ida, muva mulyango. Muvayo. Muva mulyango na sifu. Loyo, temu bwine. Jensati. Abalungi aba why media nga wembakobye nti tukujja bitundu ebya Mayuge okutwalira omukyala Namukobe Jane ku bintu bimwamuwaire bambi tutuse. Omukaire nono inabatera kulonga yakwama basitule azira buyambi amazi nakirwaire emyaka 16 ayenga kikayi kutegereka mwidwaire bakobati sukali mwidwaire bakati pressure kaya wandi wajja bakobati alusazi ati umugongo bichi so bityo tutidyo bakubandwere ya omukaire nti ali kujanga anafuwa nti babirwaire bingi bidamu mubiri wabula mulwaire obona amala yatengeta obuli amusoga yandiko byatira uwumi so bintu bingi ayenga bageziza kwa ayenga bikademye n'ekintu ekindi nti obwidanda byobunafu so twali kuwana twabona n'embere yemmere nga mbino ngero omukali yatukobera nti olwise basulira maadi nga bazira mmere yebalya so oluvena olwekwekubira omulanga kuwa media twafuna ku obuyambi era nga ona kulwalero nga wemba kubyendesa ku mmere ndese ku mutyere leta ku n'akawunga tisobole kuleta bindi lwaka Ssente nti katono budget ayitomana obwire yebwide musobola okutwongera kuko so mami mukaire ebikuluma
kasooka nje embeera eri etya? Kusanala omubiri gw'abantu kajja mu maiso n'okuzitoba. Omubiri gulagwa gusaanalala oba olina ebitundu ebisaanalala? Kusanala kuba yabigere kwatukyala mu kifuba. Bigere paka mu kifuba. Ate buti kuno okutengeta kuva kuki? Okutengeta okusinziira kuva ku mutima. Kuba gutyo. N'emikono gitengeta gityo. Ebyo mbanga mpeweyo oba namba yendowooza ntoyirewo. Kitengeta. Okay. So aye obwire wo olambala endulo dida olambala kuku wafuna kukwakire walambala wire engulu ngo wabuchaire. Nambala. Yana jokwira engulu nga tiyanga nakushuka. Ate omusulo okusiba amaine osobola wategera oti nikwenda kufuka wayita bakusula oba ojja okusuka nga gukubiseemu? Ndio kusuka tegambiseemu. Dini yakabanga era pressure natera okuba n'ebintu ebyo nga mungi pressure. So embeera kwolwo wenava neri yaleetako kwa kamere kuba naleka anonga embeera ey'okulya tinungi. Kenaba wayi kali katono kona ako kuba mbu kenaba wanga kali katidinunga kona kali mu mmere lyawo. Katono nahina nawo mugatasiima. Wangi? Atasiima katono. Niwo mugagenda tasiima muganga atalira. Okay. So mami kumbeere kuluma twajja okubonerera nga n'okulya kwona kunafu era nga nambibwa kuba nange abatuwa obuyambi anafunako kwa Ssente bakati twalirako ku omukairo oyo era nkuleetera emmere yino nange edo kiro 10 da mutyere. Wano maka muliwo abantu nga bameka nga tule ku mugala wona nibaidde kulubo mwera mu omusambu so nidiro dona edo kiro dona 10 da kawunga eriyo bagalabo ni batabanebo bambi balumirwa embeera y'olimu bampa akasente kabakati jo twalira omukairo omugulireko kwa kamere kona awulira omukaire so nako so nga tukali kweyongerayo nkusaba webaze abakuwaire obuyambi buno. Yala okola mwoyo gwo gunakuze gwangwa gujja mu maiso tunabatuhangala oba tunabanga obubi nga tulimugera kuyebana ife batuyamba ndu sokwebaza nti nze kubanga ensiimi mwebalenda mwebalire yala. Okay, so aye nalina nze nfuna kukwemera esinga kwawo n'ebintu ebyokuleetera kwebisingawo aye abantu embeera mbi ate byo tubikolere mu kiseera ekibi nga abantu bali kwizaayo abaana ku masomero so omuntu weera ayenda okuyamba ye naasuka kwetereza wuwe kyova obona ebintu bino oluusi nafunye bitono era nakobye nti ntwala ebintu bino w'omukaira ng'ensolo diri kunga bali nakano no akamere kano kankamutwalire kuba nawo ketwafuna ayi nabwene nga bitono ino okay. So koti muna mpensa yango muwame ndudukire muri mukuni omo ntolera kukoma muno ntolera muri musabuni ni sukali ndudukire omukaire mugwire kuni sabuni ni sukali sabuni ni sukali akavuira kali musabuni ni sukali ndudukire nga muletere ku sabuni ni sukali impe ni sabuni wange mulete ndudukire omukaire wobe no tonayi yina mukaire nakasukali kakano oja kunwala ku mukyali mu maadi ndiyenezera mata owulire nkwetere kiro 2 onkobye weyo nona ku omusulo biki bino byakuokezanga ngoye
Gino miti ebiri ndidida kuyamba koko. Awulire. So insebe bye tusoboire kubembera tebeire nungi. Wawo ka endelera la okuyamba iwo wiro ti wano. Nako kusula kumbavu nzira. Ani? Okusula kumbavu talamba nzira. Ekyokusulako. Ate kindi. Umwana iwo asobola okwogera. Naye niwe idye bikuluma. Okay, kale. Dada mulwaire tijja kumuswisa wano ayinga ekiro obambi twidde wano ndidi ano muletere ku buyambi bona funye aye obuyambi butono obona sukali lese mutono temuletere ku butunda byakunwa ngo omulwaire sabuni tuletanga mungi tumuletere ku bintu bindi ng'emigati nga wetero okukola enkola yaife soda tulemerera tube tukali kufuna ku Ssente tutubena ka Ssente bulungi. So webayonga eriyo omuntu kalina kukonako nabambi osobola okatuwa oba olyawo tusobola okwira wano kale twayongera dada obuyambi obwidanda byazira dada tumuwaire emmere eno aye akasente akamakerenda tuzira kuzibu kyenfuna nti nfuna akasente katona nga ebyetaago ebintu bingi ate mu Uganda ebintu byanina leero ebintu byanina oli emmere eno twagigwira ku mitwalo ngomuti yetu kugula mitwalo ekire 10 nga mitwalo 3 lero mitwalo 4 siringi kakaga ina kitundu oyo spaka iso then woyenda okugula ku super oyo tayo takalika so ebintu byanina oba nakasente ayenga wojja kuiduka otakobera muntu otikino kyenfunye mwasobola okulowoza ate okoze ki so bambi tubasaba obuyambi mutwongera obuyambi dada embera tinungi nadala obwidandabi n'okulya kukali kunafuwana n'emmere ende lyedda kubatambuza ku wiki ibiri baida kubanga ekira 20 baida kulyako ku wiki ibiri kuba dada ali wano muwala we yena yeida n'abaana be bayava naye mu bufumbo lw'okwidda okulabirira ono so mwongere okutuka ku buyambi tomana tusobola okuwaku kwa kamere dada ono yabanga ali kuteera kuku so dada nze ifale katugolole kodi ngeri ekintu kyotukoba aye tulese ku obuyambi obwo era ndi bwida kuyamba kuko wabulire so eri ekintu kodi ngeri ekyokuba ekindi kitera kuboneka ofuna omukisa okoba kale wangi so kwaide onkobere akobye maidana bitiraga loti dotyamgano mukaire tubazo okwogana ye dotyamgano atukobere kuba ali kubanga iwe tyama wano mukaire tyama wano tyama bulungi oba wegololo utatyama ku dada kale ono ni muwala wa dada tubaletere ku mmere eyo wano muri wonga bameka tuwera mu 7 muri wonga 7 enemere ejja kubayamba ku nga ibanga ki edda tukolera ku wiki nga 2 ekitundu edda bayitukoleireko era tweyanziza wabula ngera boli kubuuza maama omukaire nga bwali kwogera omutima ganula olwisi oyinza n'omubuuza ekintu yabanga atali kwenda akwiramu aye nga nze munalirire mba ntegeera nti ali kwenda asike yeguli kuva aye nga tasobola olw'embeera kuba abaire agayita obulwaire n'endala so mpegano buti ekyokusulaku era ali agazira n'ekyokwambala era azira era ndowooza era muli mubona engeri yawe kufaanana muwaali embeera etyo bweri kubanga nze era mbaire nga nekubanga kakulya buliye gembaka enkafuni era tisobola mukola ki kuba nti ntoolamu kentoolamu nize zene era kembanga mbaire nako kenali nti nambala kabanga kampwereko olw'embeera eri abaye tweyanziza so twebaza ne chairman ow'ekyalo kino okuba n'omutima ogwiriza omuntu bangi betulonda aye nga bazira mu mugaso aye tweyanza chairman waife Magumba Kalogo tumwebaza ino era twebaza nimwe omutukozeemu omulimu mukama abawo omukisa amina chairman yatuleta wano yatwaganeyo nga tukuyamba kwa abantu abandi akati ayina n'omuntu owundi ali mu mbeera mbi ayinda ku buyambi
nali ni mangu chairman yandemera kwino yakadda tujeyo yaleka iduka lye milimo gye yakola ki ayida pagana eno yopakasa ofuna sente meka baba wange nze yambanjira opakasa Luisi mgema lubimbirwa 15 ekiganvu nagema olw'omutwalo kuba tisobola agema lunene olw'ensonga ndi ku lubimbi tisobola alwayo kendesegano mama era animanga kumpi genva naida nakyusa buti abo pakizo balimira muki okukutemera mboli kutemera bidandali olima mubiki mubikado omulimo ogubaire oguba guliwo gwemba ninja mu Ssente obuyambi mbenti nfuna kala omulimo ogubaawo bamubikado babidandali obaduma bamaido ebibaawo byona mbikola mu emirimu egyo aya akasente bakakuwa babaire bampa kubeera okusinga ino mbaire nga ndugira wa chairman era olumalo oti akuwa ni woboka ali olwokumana idea embera yembitamu atola yampangako kali eri ekindi obuli okiwanyenza okutukoba mu ngeri yemukalubirizibwa mu bantu tujje nga kyona wetu zirakaseera itomana abana ife abaliwo okubasobola okukitegera bakati no omuwala yakuba kino nga nekisobola okubayambako ni maama we eriyo ekindi obuyambe obuli awo bwemutukoba ekindi ekibaawo nembonanga tiri bulungi nakyusa maama nga nimukyukiza munzikiza tiri kubona gaali Luisi ngera yo noine kubuliri aye nga nzirangerie namutolaga bulwawo nga nziranga era akasogoto kembanga ndikolesa kano noneke ku kalekeiro okwaka nabanga ndikalubirizibwa mu bintu oti nebyo so enda yo kuba ekitala kya sola nenda yo ku ekitala kibenti kinamba kubamba bubigalo nabonake kingemya amaka genda musaada nasobola yiyo omuntu sukali sabuni buli kintu kyona kwambala buli kintu aifa abakazi titubisobolanga kale nze monange era bimena ino okuba munzikiza n'omulwaire nga bawulo bimutamira nati amana awulisa nga ekyokola mba nkizira okay kale bambi tujja kuswika wano wabula twebaza nga wenkoye twebaza abo abefiiriza batula akatono ke balina bambi bayamba abantu nga bano tubasaba mujja maiso n'omwoyo ogwo era tujja kukoma kubasabira birungi kuba itudibwidi nga Katonda wayongera okubagabira mwena mwongera okutola kwako kabawa mwena mwatwiriza nimwe abandi bambi aye bakali kufuna mwoyo ogwo guyamba abantu nga bano twasaba mwena bambi muveeyo mutandika okuyamba dada ngono ekizibu kyendi kubona gano mmere obwidandabi n'ekintu ekindi batukobaire sola ebyokusulaku omukairo obugoye ali mu bugoye tibwa mwana buntu butyo so wobanika alina okukola bambi osobola okuyamba tijja kuswika gano abakali ku subscribe please go ahead and subscribe like and share our video mpozi kodi ndizo nino kulamusako ku chairman ne yande etawano so chairman so kwaide ida wano chairman emere wano so chairman watuleta wano era omuntu otumufunirako ku ebintu ebyo bitona ekirabiri edemere ndidi tisobola okumuyamba koko agemereko baba ne yanziza era nkoba bukobe nti batatolanga okwo okuba n'omutima guno especially niwe nze nkoba bukobe nti Katonda akugabirire kyosinga kwenda kubanga niwe olumirwa waide eno mena ndikwagainewa aye otaye ebiseera byo ebitasasulirwa totuuka nti oba nenda kino walumirwa wayamba abantu oti nabo so nsaba Katonda akwongera akugaziyikize niba naifu abatuwa obuyambi obwo bona Katonda abagaziyikize mu nsawo daabwe batakomaawo kuba olingirira embeera yene erina omukairo oyo mbino wotagana muzira kisa bakulekera awo aye webale baba so olibona embeera diriwo abantu baavu olibona tuwa embeera tutambuliramu balakikemu omuntu akuwa obusente atijja ogwira mu omuntu oli kufuna emitwalo 10 aye wene kwenda okozesa ku transport oli kwenda oguleku ku ebintu nimwo muidibuti ebintu engeri ebikola ki bya beeyi ojja okulinga ngeza kyoli kuleeta so wena chairman nga tukomenkeza ku kyalo kyo tuyambye ku cases ibiri eda abantu tuno tukobere obwetaavu obw'abantu ku kyalo kino kiri buli butya abantu abayenda obuyambi especially abantu abakaire n'abali ku obulemo banji ndi nabo mu butufu bandyetaaza obuyambi aye nga wena kukobera nti tulonda aye tukoma kukubangalo tuzira asobola atulumirwa nga imwe kuba iwe otambula aye olumirwa
wavayo ova mu bikadere waba n'omutima ogulumirwa gebuuna enkyo nga niwe mupi wa constituency eno nze ndowooza nti kandibaire ekindi ekikyuka abantu bayenda bamitima nga ife tuyamba era tibanonda tibampa lwakuba nti abantu kungulu bebuzabuza mundaye nga tolidi kyafaana naye nga gali mazima nze ndidi nti wosobola okukolera kino nga ozira kyolina ate iwe oli kubona ni ku bano batono ayi twambye abantu bangi bebalira obugaali ku TikTok okwo nga ntera okubona ku gundi obuntu bwange obufollowinga ino baba tuyambye abantu bangi tuyambye bino byoli kubona ku bino tuyambye abantu n'obuyambi obusinga ku wano aye gali mazima omuso gakoba nti akuyambako oli bubi akira akuyambyeko oli mu mbeera nungi kuba obona omukairo oyo wootuuka ku mbeera eri gano yewayagaana n'ekyokulya kagazira oleeta embeera oti neeyo amazima gali nti yerabira olumbe yasanuka kuba ekimu kukisinga n'omuyita butalya aye bw'obanga osobola okubaga emere oti neeyo mazima gene gazira kintu kyandawulo ino nga kulya ndigwira mutima nakati ndesa akamere katono mwene abonanga kina nayinze ndibonanga akamere ino era endogere kunimugala wegale amasanu genda n'omulira amazi okuma amazima gali nti kyaya ajja kunwaku sabuni okwoza alingirira obwana buno mugala we buyatyama nabwo embeera yebulimu engoye edigubye nawe okutula akasabuni wazira okulya kwafuuka ekizibu baba akawunga kanakekena ime 13,500 mutyere ina lukaaga woletera omuntu emere eyo wotaba wa mutima tibakuwa kasente ako noba nako baba ddala kumbeerera ate twala tukendayo buno omutima wakotika wadigama wakotika nditwale dige dikole so kyamalina eyanziza tusigale nga tugemagana tobana era nsaba naife n'abayo obuyambi obundi atwida kuleeta era weba inika eseindi era tudagezaako okuyambayamba mu mbeera yaife bityo katonda nga ali emberi waife siima busiime musanufu amayina gange ndi Magumba Grace kyapasoni ow'ekyalo ekyewa mulongo kino ekidwire ebizibu ebifaana oti n'ebyo aye omutima gwange gutandise okunaabuuka esewo bami tujja kusiika gano oyo ni chairman waife mwami Magumba ku keesi eno ey'omukaire Jane Namukobe naye aneegayira ati datujje nakani nonkoye ndi kugola ati datujje omubone kubone omuntu wange ali bubi so naida era mwatu wako ku obuyambi kwere obeire nga butono tubasaba bambi mwongere abantu kuva lero mpwine kunjo amasimu gabere nga 3 bande kwenda buyambi bali kwenda kubayambako ole mukaire wange ole omwana ali ati biki obulala wakoti banange nze nakola ki ndi Yazid Yolisigira owe fa basidombi kado